Asenivusela maswahla mahle sinivusela benkosilenhle nanamuhla kuloko ehlelo embili kanye lonvuselako anibingelela aphinze kanemukela kuloko luhlelo ngoJohn wakaPerez Sibongo ngithatha ke lithuba kunemukela nekubonga nje maswahla mahle kusiphake indlebe nesikhathi senu ke emakhaya nakuphi lapho ke umsakazo eSwatini TV ufinyelela khona la sihlala khona ke kulolu sicoce ngetindzaba letithinta ke inhlala kahle eMaswati letithinta ke incubekela phambili yawo ke eMaswati evikini leliphelile ke sihle nawo ke Maswati la sakhuluma ke nebantu labasha ngaphasi ke kwenhlangano iChanging Lives Association lapho khona ke sichukulute ke sihloko lesimadima ikakhulukati ke indzaba ye-substance abuse kubantu labasha lesakwenda ke evikini leliphelile sakhuluma nabo labantu labasha baka-Changing Lives Association ngendzaba yokuthi bafika njani abantu labasha sebenziseni ke titsakamizwa lokufaka ekhatsi ke ama drugs netshwala sangena kakhulu endzabeni ukuthi kwendeka nala etikolweni kwendeka emakhaya abadali bahleli nabo ke bantwana kodwa ke badala ukhanze ukuthi abadi ukuthi labantwana sebangenile ke kuleto titsakamizwa kuba affect bacoshwa etikolweni kumbe ke bagcine ke bangasaperform nakahle ke etikolweni balahlekelwe ke likusasa labo sikubonile sakhala ke nangetinto lesitibonako ukuthi kulula kubona ke bantwana bangena ke kuma etinzaweni la kuthengiswa khona ke tshwala kanike umthetho welive ucondzile uthi umntwana lo ngaphasi kweminyaka le-18 akangeni la kuthengiswa khona ke tshwala kodwa ke bomalume bayabathuma ke bantwana bahambe bayobathengela ke tshwala babathengele ke ligwayi naletinye ke tindvo bantwana bakhule batetayele letindvo leto nakhona ke sebasetikolweni basema colleges ukhanza ukuthi vele bayangena la kuletindzawo batithenge letindvo kubuhlungu kakhulu ngokuthi ke lokhu kugcina kucaptureisha iattention kucaptureisha ifocus nediscipline yabo ke bantwana namuhla ke sihleti nabo futhi labantu labasha maswahla lamatsha sifuna ukukhulumisa ke lokunye loku affecta noma kumbe lokuhlupha labantu labasha ikakhulukazi lenhlangano ya Changing Lives Association indzaba ye gender based violence kanye ke nama suicides. I recently saw a statistics or a report ye suicide indaba lebekade ikhulumisa ukuthi ke labanengi labatibulalako ke noma ke 80% wema suicide victims in this country bantu besilisa kubangwa yini siyanibema ke maswahla mahle ukuthi nihlale nathi nanamuhla la sitayicoca lendzaba le ye gender based violence ne suicide ukuthi bantu labasha bathi ingabe kubangwa yini futhi ke singakulungisa ke kanjani ngicela ke kudethula ivakashi lami nguthabiso wakashongwe la longumengameli aphinza abe ngu-CEO wayo ke inhlangano i-Changing Lives Association eshongwe angubingelele nguphe lithuba lekuvusela eMaswati nanamuhla. Ngibonga Mr Perez, ngibonga kakhulu ukumukeleka ehlelweni. Thatha lithuba ngivusele umbukele ekhaya. Evikini leliphelile ke besikhona siteka yona indzaba yetitsakamiva lebonakala ukuthi inkinga njengoba mhlawumbe nje sibonga lelithuba lokuthi sivele sitokhulumisa lenye yetindzaba lebonakala inkinga even leMaswati nasemhlabeni wonke jikelele lokuyindzaba ye gender based violence nayo i-suicide. Siyabonga kakhulu Shongwe. Kuna Thando Musa la eceleni waka umnayethu lana lo psychologist student psychologist ngicela nje kupha lithuba Thando Musa uvusele Maswati. Ngibonga lithuba Mr Perez ligama lami ngithanda Malinga under Changing Life Association whereby city we live for someone, we live for the society, we live for the nation. Konke lokwendeka in the society nathi Changing Life Association kuyasilimata. So ngijabula kakhulu nanamuhla ukuthi sithole lelithuba nje lekukhuluma nabantu labasha labakhona khona emakhaya. Sijabula kakhulu futhi ngoba labanye abantu labasha since na last week isukile sikhuluma ngetsakamiva ngani so lo bayakhuluma nje ukuthi yathi siyabonga nga-Changing Life Association because labanye some of them they will bring their stories as time goes on ukuthi uyathi mina ngasitakala kaso I was a victim of drug abuse noma I was a victim of that particular field lesikhuluma ngayo kwa-Changing Life Association. So sibonga kakhulu babukele emakhaya. Siyabonga kakhulu uMalinga. Ngidawubuya kuwe lana Shonga ngendzaba yesihloko lesifuna ukukhulumela tikwaso namuhla indzaba yokuthi sathinza njengoba sowuvetile nami sengivetile eMaswatini lokuthi besikhuluma ngetitsakamizwa evikini leliphelile satithinza ke kakhulu ukuthi kubangwa yini abantu labasha bangena kanjani bathole nale opportunity ukuthi kumbe bahlangane nebantu abangabakhuthata ukuthi mangabe sekungumkhuba lo bagogile lo bangaphuma kanjani noma bangabhoboka
kanjani ukuthi ngiyafuna kuphuma nokuthi kumbe batali bangabambise kanjani tikolo dingabambise kanjani namhla bengicela ukuthi sikhulumise lenye ke yaleti indzaba leti khona indzaba ye gender based violence live nakangwane nga 2018 la ushaya umthetho we gender based violence lo watiwa ngasodofi Sexual Offences and Domestic Violence Act yanga 2018 kodwa nje leti gigaba solo siyatibona namuhla abantu bavelana namuhla nje lapha enkantolo ka magistrate eMbabane Manzini Stegi Pigs Peak batabe bamile abantu bagwetshwa emacala ukuthi sebendela ubucala be gender based violence kubantu labasha yinvo lengakanani indzaba ye gender based violence whether as perpetrators or as victims ngibonge ngekubuka kwami indzaba ye gender based violence bantu labasha iyabathinta kodwa na lengubonile mina baye kuyindzaba labangayinaki ukuthi bati commit kakhulu kiyo kuze ukuthi kube bangafisa ukuthi bayilandzelele ngiko isikhathi lesiningi bakhanza sebabamfula bawela esandeni sayo noma ngibola bahlukubeta noma bona sebahlukubeta ngalokuthi abanaki ukuthi yini le bangela yona le kufanele ukuthi inhlelo ukuthi baqhubeke bafundziseke tibalulekile ukuthi tibe khona eveni tibaluleke tibe khona emisakatweni kuze labantu labasha batokhona ukuthi batilandzelele kakhulu especially phinze kufa ekhathi ukuthi abantu labasha ngoba indzawo laba sebatfolakala khona ku enkhundleni tekuxhumana kufunakala ukuthi leti inhlelo letihambisana lokubafundzisa ngayo le gender based violence kufunakala ukuthi ngazuthi dingaba khona ngoba vele bona na ungazi ukuthi nje nyalo ukuthi abavule umsakato iredo utakanda ukuthi bancane abantu abashala bayivulayo kanti ngulapho khona kwenza ukuthi leti inhlelo letifundisa ngayo tikhona khona nale reach nangabe uthi uyafika lemimangweni uyafika ukuthi uyofundisa about gender based violence kulukhuni lokubadvonsa ukuthi bede lala sitawufundisa khona ngaleti indzaba leti beva wangazi ukuthi yindzaba lengabafaka kanti iyabafaka lokunye lokuye kungimangalise Thandomusa kakhulu and lento solo ingumbuto nasengconveni yami kuze kube nganamuhla ngilokwe ukuthi yini lele banga kwekuthi umntwana lodelwe namuhla luswana nje nalo lidalwa namuhla utawukhanza ukuthi in the next few years or in the next couple of years maybe 15-20 years lo mfana loyo utabe amile kusasa kuthiwa manje sohlukubetile ngetindzaba te gender based violence lokho kusho ukuthi emaswati asebenzisa ilanguage yokuthi munya tinvo ngikuphi lapho bantwana labadalwa bangenacala bangena magcubu bangena hatred because lokunye lenkuvako kakhulu kulamalanga ukuthi we are an angry society ngiphinze ngitibute lokuthi sithukutheliswe yini kakhulu njengoba phela sitelwe nje tonke into beti normal but ngithi yini le ngikuphi lapho khona emaswati noma kumbe bantwana bemaswati naba labadalwa namuhla bakumunya kuphi lokho kube nakusatha njengoba ngibekisa ukuthi lona lotelwe nakusatha utamkhanda seka agenda seka perpetrator ye gender based violence it speaks to a source in our society or in our communities lapho khona lento kumbe ichamuka khona noma wonke umuntu afika ayithathe khona ayibone kuyinto le yendiwako ekuchamuka kuphi nakuthi singakulungisa kanjani mawubuka kuphendula lo mbuto Mr Jones la ngingasho ukuthi kukabili esigabeni sekuthi kungenteka ekhaya la suka khona noma asengendi an example ensimini masihlanyela sisuke esihlanyela mhlambe umbila but kuyenteka lo mbila akhule nelikhula futhi kuyenteka lo mbila atseka phumile nelikhula lihlume lokusho ukuthi ngizama ukuthi kungenteka lendvo lomfana ukhule innocent udale innocent but ngekuhamba kule environment lakiyo wa adapta tindvo letenteka kule environment same thing applies maybe lo mfana uthana kakhula wavela ku society lengekho right ukuthi le society wangena ku society la khanza khona ukuthi vele le gender based violence iyendeka la sengithi khona likhula lo mfana sekakhulile lento ikhanza yendeka le uyayifunza uyayibona so nasekhaya ngendeka ukuthi maybe la khaya indlela lokuphilwa ngayo inglo gender based violence manje akade lo mfana lokuthi la khaya kuyahlukubeteka lokuthi nangabe mhlawumbe na ubitwa ngenhlamba noma na ukhutwa ngempama so lemvo lo mfana ukhula nayo ezakhula nayo lemvo lokuthi uyashaywa ugcina sengasabuva iflungu one of our colleagues wakwakhuluma nyelanga wathi mina noma ngangendani sekude lenguvakho ngava abhlungu kakhulu emhlabeni so state sengcondve lo mvu loyo sesithi manje I don't care with everything angisangenelana so le pain ngayimunya sukela ngemncane till manje
So whatever it happens, whatever it takes akwendeke. So lo mfundo besekulukhuni sekufuna sicale njenga Changing Life Association yalo simbite sihlale naye phasi akhulume la khona ngathi singavula lisango lemadvodza kuze ukuthi angafiki esigabeni sekuthi aze athinze nalabanye abantu ngephandle ngekuthi yena unema anger issues because we are a set generation with happy pictures yet we are not happy. We are not happy anymore. Why? Because kule society lesikhulekile solo sibambe tinfo letasihlupha noma sinelinxeba lempilo lelisihluphe before lelisingakwe ukuthi sikhulume because the more ukhuluma ngula khona lemvo yehla because nangikhuluma to my CEO ukuthi I think ne challenge leka so utangelule ka CEO athi hayi man uyate challenges ngaphuma ka so but nangithulile mina ngeke ati ukuthi CEO ngidliwa yini but kutawuphuma ema result because siyathula especially men's madodza ayathule madodza. Yeah, nokuyevakala Malinga ngiyacela lo ukuthi sikhulumise ngoba sesivele siyiqalile lenza abaye ukuthi kusho kunesihlava lesikhona ku society ngoba ngeke nje siyikhulumise indzaba ye gender based violence ithi lo se ahlukubedekile akede kithi ka Changing Lives ngiyavuma utawusitakala futhi kutaba info lenhle kodwa kufuna sisuse lo mnyombo lephasi isuke naye kulo mnyombo ukuthi yini embambambamba uthinza naye ke Thandumusa ukuthi kumbe kusekhaya lapho khona lento yendeka khona noma kumbe ngila community la kwendeka khona singakuncoba njani lokuthi njoba ngibekusile lokuthi bantwana labadala abanganasono lo mntwana ukhula ngiyabekisa kumbe sekanabo 3 years umbone sekagicitana nalomunye longangaye sebacala kushayana because shothi kumbe yini vele bayibonela khaya kumbe lebayibona ku TV noma kumbe lebayibona kanjani kumbe indlela lokukhuliswana ngakhona la khaya noma kumbe yena mangabe onile la khaya ubanjwa lesandla ashaye so uyabona ukuthi wo mawulungisa inkinga lamhlabeni uyilungisa ngalokushaya. Yes, ngithi ke kuna Changing Lives Association lo consent ngenza ba ye gender based violence and sikhuluma nemaswati emakhaya namuhla lokuthi ngabe emaswati aconza kangakanani lokuthi lenza ba yekuthetha yekuphendvula tinto ngekuhlukubeta ukuthi ngithite kumbe yakha something kulomntwana njengoba Thandumusa bekisa ukuthi kumbe labanye bathi sebahlukubeteke kakhulu babancane bakhula vele ngisho so ungamemeta kangakanani akasana nzaba noma ngathi uyashaya kumbe vele so wakwedayela lokushaya shothi lento masikhuluma nge-environment sikhuluma nge-society sikhuluma ngasemakhaya ngilala icala khona lokusho ukuthi umcondo wabantu labasha bowungathina kuthendeyo kumbe siyilungise kuqala lemakhaya kumbe lekuma communities vele la ibonakala ukuthi iqhamuka khona. Evini eliphelile sike sathinta ngeke ngathinta indzaba laye ukuthi emakhaya indlela lokukhuliseka ngayo bantwana yaye ingafanani le system sihamba sekubuka sabona ukuthi indlela lokukhulisana ngayo bantwana ngiyo lebhebhetela kakhulu i-gender based violence eveni lokufaka ekhathi ukuthi umfana lo indlela abakhulisa ngayo umfana lo intombatana nendlela abakhulisa ngayo umfana lo ngumfana diyaye dingafanani lokhanza ukuthi lo mumfu lo ngumfana lo mfana lo ngumfana ukhula nje une enga ngoba le enga uyithole lakhuleni kwakhe le ntfo bese seyimenta ukuthi nakafika la kule society sofika yena soyingodi ngalo ukuthi le environment la akhulekiyo imkhombise lo ukuthi vele wena kufuna uqine lesinye isikhathi nje nawubuka la tenkundleni tekuxhumana uyubone ukuthi lesinye isikhathi lo muntu lo mfana lo ngumfana bamtshela ukuthi hayi wena ngoba ungumfana kufanele ukuthi letinye into utendele bese lo ntombatana yena ukhulisa esigabeni sokuthi kunetimfo lokufuna ukuthi endele tona so khula lo muntu wathi ukuthi mina kufuna ukuthi ngendeke le kubalekile ukuthi ke na ungumfu lomusha ubuye ngoba le social influence ngiyo lele bangela lengqombe yemumfu ukuthi lo mfana yini info la ibona kakhulu ekhaya ukwenze ukuthi bathanza kulwa lo mfana ukhula nje mncane una 2 years ukhula uyabona ukuthi kuyaliwa noma ke le ndlela yekulungisa inkinga kufunakala ukuthi kube negodladi ibhakela naye lento uyifaka la ngqombeni ngoba sikhathi umfana la ka capture sha khona kakhulu ngilesikhathi lesisuka nje lapha kubo 0 to bo 5 years lokusho ukuthi nje kuhlaba lwimi eshongwe bantwana siyabadala kodwa kuyacaca lokuthi ngazothi kumbe kunendlela lengasiyo lesibakhulisa ngayo singakulungisa njani lokuthi wonke umuntu odala umntwana akwadi ukukhulisa umntwana sesikuyekelele kakhulu wake wabekisa lomunye umlomdzala sihleti naye khona la ehlelweni ngalomunye umnyaka wathi into levisana abhlungu ngekudalwa kwemuntu ngilokwe ukuthi
bantfu labakhulisa tingulube nalabakhulisa tinkukhu nalabaseta inkomeni kanjalo bayakufundzela lokwenta njalo. Tingulube wangayeke utfundzela titakufela tingulube. Tikulimalele letingulube. Umangale lokuthi kwenzakalani. Kodwa labantwaneni umntwana nje uyatalwa umkhandla umsekafakela uswane emabhayini maselivimbena naye angasathi ukuthi utawenda njani. Lokukhula loluswane kumbe in terms of ukuthi ke maselwenda nje kufuna ngende njalo. Kuze ukuthi ngihlanyele tintfo la ngcondveni yalo luswane lokhu lusesengaka nje ngobekise ngalama stages of mental development, perhaps kulabo 0 to 5 years or 6 years and akati lokuthi lo muntu kufuna kwendeke njani. Yini lesingayenda kumbe kuyikhulumisa nokuthi mangabe phela abantu bafuya ingulube bahambe bayofundzela. Sibakhulisa njani bantwana singakwadi kubakhulisa. Sakafundzele kubakhulisa. Indzaba ifa la kuthenini siyazama kona kunciphisa lizinga le teenage pregnancy. Naloko ukuthi ke indzaba lamaguma semancane lesikhathi lesesikhula kiso seyithi nanami nje ngingumtali umfana angisasi kadzeni umfana bekalandzelela kakhulu bekuba nesikhathi lapho khona kuthiwa nje entsambama singakayi yolala sinesikhathi lapho khona abafana abakhanza abasesangweni nabo omkhulu balakhaya nabo babe labasebakhulile bahledi elabagaya ngembasha bayacoca kunenge lokucoca inkulumo etikhulunywa ngale kuthi nangabe umfana kufuna kube nanaku nangale emagumeni bayapheka benda yonke lento kunenge lokufundiseka lokukhona. Lesikhathi sanyalo ukhanza ukuthi entsambama umumfu isikhathi la kanaso licingo uthatha licingo ya WhatsApp uthatha remote uvula iTV sekude lesikhathi sokuthi lo muntu afundziseke kabanti. So fika la kuthenini lo muntu uba nemntwana naye akade ukuthi umfana yini lekufuna mina ngi-install emfaneni ngoba emfaneni kufanele ukuthi you are installing something lo tofuna kuyibona in the near future. So lo muntu uba nemfana nje akade ukuthi yini lekufuna mina ngi-install ngoba naye kude info leya install la kuye. Kuyevakala Shongwe Maswatla Mahle siteka ke na indzaba namuhla ngithujabuliswa ngiloko ukuthi lokucoca la emsakatweni kulithuba lisihlanganisa nema stakeholders lahlukahlukene njengoba ke sesithinzile lenzaba ukuthi engazuthi kukhona lokungahambi kahle bantwana siyabadala kodwa ke kubakhulisa asikwadi kunetinvo lesitendako lesihlanyela ke tingcondweni tabo nasetinhlitweni tabo kude lokungendiwa perhaps from a curriculum perspective ekuthenini ke perhaps syllabus noma curriculum as low as primary school bantwana bakhule badati letinvo lete ukuthi umntwana uyini ulimala makende kanjani noma kumbe kula ama systems of higher education perhaps from secondary or even high school kodwa nje siyayidzinga isolution ukuthi umuntu makayawudala umntwana leyo ndzaba yakhe ayingakhulunywa from a sexual reproductive perspective only kanzi utawugcina asele nanayi info lekufanele ukuthi ibe yi-asset evenda kangwane ngabe indzaba yeluthando Thando Musa indzaba lenkulu kangakanani kulungiseni indzaba ye gender based violence bathi la kunelithando khona tonke tintfo tiyalunga noma kufanele ukuthi tilunga luluthando singalibuyisa njani emimangweni njengoba sibekisa ngendzaba yokuthi kumbe labantwana lemakhaya mabonile bayashaywa uchithe manje umntwana wachitheleni manje so ingcolisele intandla uyashaywa what can we do to incorporate love or to use love as an instrument to deal with gender based violence? Ngicabanga lokuthi lapho angicale nje maybe back then nasakhula thina sasidla kanye kumasenkene nibe nonke nibe ndzawonye ngange ukuthi noma kuthiwa umfowenu nani nakuthiwa nicabelana nalabanye babangamthinzwa la khaya ngoba lo mfu loyo uphila naye so noma bekuthiwa wakithi wonile ngiyambamba ngimtise ngala ngimvikele why ngimvikeliswa ukuthi lo mfu lona vele songimi so lengicabanga kafishane la kulelithando kuye siye sithi Siswati la kunelithando khona kunendlela nowadays inkinga lethi siyehluleka kuhlukanisa lithando netinkanuko because labanye bantfu basebenzisa igama lelithando etinkanukweni noma basebenzisa igama lelithando ukuthenga something labete yona ukhanze ukuthi egcineni baphethela kulo GBV so kuyasilukubeta kakhulu ke lento leyo ngicabanga ukuthi bantfu bafuna kufundziswa ngiko athi uCEO wami lana kumcwa ukuthi kube nalamasango because ngeke sisaba nemasango nyalo mhlawumbe etibaya noma mhlawumbe ani but Changing Life Association kubalulekile ukuthi
abe nelisango. For instance nje kwakha inverter naye kune role la idlalako emangweni kokuthi ufuna nasongaka ufike le stage lesi bakunikete imigama lekufanele uyihambe noma tigaba ukuthi okay nyalo sesikubona ula maybe ku-adolescent stage vele utawuba nako ukuthi wena hey yathi mina sengiyathanda vele lo munye utaba influence akusiyo info lechamu kwenhlitweni because firstly and foremost we don't know the definition of love ukuthi yini lithando singena nje sinetinhloso tethu ukuthi awana benefits na info nayi because maybe mina ekhaya kithi i-background yami ngilinyatwa i-poverty. Yeah. Sitawubuya siqhubeke nayo Thando Musa ilukhuni maswatla amahle indzaba ye gender based violence live like lahamba lafika esigabeni ngiyabona ke ngulesibaya sekugcina lapho khona eMaswati acelile lokuthi indzaba yayo i gender based violence sale ideclarewa as a national emergency in this country because yinto leseyisesigabeni lesetulu kakhulu kwetama ke nathi lesikutamako kuyikhulumisa ekuthenini ingabe yini lengentiwa kuzeke ukuthi kumbe kugcine kwehlile lokho ngoba kuyabonakala ukuthi kuqhamukale phasi njengoba sibekisile ukuthi bantwana abadalwa bangadati le tinfo leti bafike batifunze la emakhaya batifunze la kuma communities la esihleti khona kumbe ke masibuya siyaphinzeke siyichukulude sikhulume nje ukuthi yini lesingakwenda bese tama ukuthinza indzaba yeluthando as a solution ukuthi yebo wonile ingabe bekungeke yini kusite kuyikhuluma ngeluthando kumbonisa ukuthi kuze ukuthi kusasa kungonakali kusebenze kanje. Imagine being part of a journey that uncovers the beauty of untold stories. Get ready to be part of something epic. You don't want to be left out, and you definitely don't want to miss out. Join the journey of uncovering untold stories through art, words, and hands. O-U-T out. Well, that's poetry. Poetry. Don't blink or you'll miss it. Every Monday, 6:30 p.m. Screens on, eyes glued. Get ready, Eswatini. The Battle of Brains is back on your screens. The Maban Municipality Council Spelling Bee is back live on Eswatini television. Please spell the word fairness. Fairness. F-A-I-R-N-E-S-S. Witness the spelling mastery, creativity, and determination of our youth as they compete for the top prize. Please spell the word rebellious. Rebellious. R-E-B-E-L-L-I-O-U-S. Don't miss it every Tuesday at 5 p.m. starting this July on Eswatini TV. Siyanivosela siyanamukela maswatla amahle ehlelweni embili kanye sikhuluma ke indzaba nabantu labasha la indzaba yokuthi ke singalwa njani noma ke bantu labasha confronting gender based violence and suicides. Sikhulumisa lo mnyombo wayo la tikolweni indzaba ye gender based violence noma ke kuma communities la icala khona mbambamba kulokunya kwefika nje kimi ngoba ngiyadle ukuthi eMarvel is aspirisha kufanana nawo lafaka ekhathi eMarvel angashaya kwetilwandle lenzaba ye corporal punishment akasayisebenzisi la tikolweni sekasebenzisa nalo uhlobo le discipline abalibita ukuthi positive discipline ukuthi bantwana vele kukhona labahamba behluleke khona bahambe bende tinvo umuntu omdala lekabonako ukuthi yathi ke lokhu bekungakafanele lo mntwana akwende kodwa nje lenzaba yokuthatha liswadi bashaye vele abasayisebenzisi njengoba ngisho basebenzisa na indzaba ye corporal punishment la tikolweni ngithi ke na kuma policies Ministry of Education in this country hulumende sowacela lokuthi kusetshenziswe lenzaba positive discipline kodwa la tikolweni bantwana solo bayashaywa ingabe kusifaka kangakanani isandla ekuthenini nomntwana ngoba wonile kumbe futhi naye yabone lokuthi wonile but la esikolweni bakholelwa ekuthenini lo mntwana kuze ukuthi simkhombise ukuthi wonile asithathe lutho tsite sim-inflicte ipain simvise ebuhlungu akumakhi yini umntwana ngewakho nje umcondo woshonge njengemlomusha lokuthi kumbe labantwana ngoba phela tikolwa ngitona ti absorb a lot of children in this country akungabe akusiko indaba afike bemunye khona nakhona lenzaba ukuthi ukuyashaywana la emhlabeni mawonile lengakusho
Liswati vele sikhule nathi satiwe ukuthi lindlela yokuqondisa umfana ukuthi abe ngilento lofuna abe ngiyo kusasa. Kodwa ke ngalesikhathi lendlela sesime ngakhona sekufuna ukuthi nangabe uto discipline umfana ngendlela ye corporal punishment kufuna ukuthi kwekucala uqale ubuke lo muntu futhi le ngqondo yakhe icabanga kanjani. Nangabe ke ungithishela nje lasibekisa ngetikona nabe ungithishela kuba netinhlelo etifundisa ukuthi ukhone kufunza ingqondo yemfana ukuthi lo muntu uhlobo leli kanjani. Because ke ndawo umfana uthi uyamshaya kanti lo muntu ugcwele ienga la ngekhathi umbona ngani ke umbona ngetimfo la katenda nje la sikolweni losi lelihlobo lelemfana line enga noma lelihlobo lelemfana. Lokho ukuthi kunelihlobo lelifuna ukuthi na ulidiscipline esikolweni ube nalendlela kulibona ukuthi okay lo muntu lona une enga ngamshaya yinivele. Nangabe ubona lo mfana ngeke uze ukhone lokumshaya zama indlela ukuthi either ubita labanye bothishela niyamkhulumisa noma nibita umntala ekhaya nihlala naye phansi niyamkhulumisa nimgrume ekuqala ukuthi uyathi lento lena ekaso ngoba nanithatha leliswati vele umuntu nimshaya kanti la kuyegcwelele enga lapho emathube ukuthi ende umonakalo la sikolweni tuka labonthanga yakhe labala lizinga lalo lisetulu kakhulu ngoba the time umumfana na umshaya nakasuka lapho ucetha lokumshaya uqhamuka vele sekane engalenye ukuthi sengishayiwe nyalo ngendekazi lo muntu umthinta kabi phinde naye somshaya ngempama so phinde sombuyisela lona leliswati kanti lo muntu ukwadiswe ngilo. So ngiphila wakho umcondo uthini wakho umcondo Thando Musa njengemuntu losesikolweni ufundzela tindzaba te psychology noma kusebenta kwengqondo yemuntu lo mbuto wami uthi lati kolweni ngilala kunebantwana labanengi kakhulu khona basically bonke abantwana bemaswati baabsorbwa noma bala ngekhathi etikolweni kutabakha yini futhi angisho ukuthi kungendeki ngicela amaswati angive kahle angisho ukuthi kungendeki ngaloko ukuthi kuseBhayibhelini futhi ukuthi luswati luyakhipha bulima kumntwana kodwa ngithi ke ngabe akusiyo yini info lesiyisebenzisa kabi kangangoba labantwana la etikolweni bakhula bathi lokuthi masilahle liphepha phasi mangikhuluma isingisi noma mangikhuluma isiswati ngangakhuluma isingisi bayangibita bayongibhanisha mangibange umsindo eclassini mangifike late lengutholako luswati futhi not out of love out of ukuthi uyethelela wena and that is the conversation or the narrative within this institutions lo mbuto wami uthi ngabe akubalimati yini labantwana emcondweni ukuthi kumbe nakusasa siyawukhanda sebange ama perpetrators lokusho ukuthi lati kolweni kumbe ngilenye yetindzawo la sakha khona ama perpetrators gender based violence. From my perspective le corporal punishment iyasita kulabanye futhi kulabanye ayisithi njengoba sikachazile my CEO ukuthi singasho ukuthi mina nje asengibekise yangisita ngoba bekude ukuthi ngakhulela ekhaya noma ngakhulela esandleni semdali but ngikhule namuhla ngeexample yalabachamuka ngemuva kodwa angazi ngakhuliswa ngani ngangishaya lapho engikhona khona but nga understand sengimdzala ukuthi labantu labadzala mina benginike ukuthi akusibo badali bami but bangishaya ngoba bebangithanza bafuna ukungibona kusasa ngisomething so nyalo ungamshala umfana labanye nje I had I conversation nalomyema ke uthi umfana ke wathi uyamshaya wakijima wathatha inzamba wafuna ukudikhunga shothi kulabanye ayibesebentela because labamfana banengikhani noma baneenga ukuthi mina ngashiwa ngibabe mina ungibani la yena lona usuthi angishaya because nasesikolweni bachamuka labantwana nalemicondvo lehlukile lengizama kuyibisa from ekhaya ngoba sihlangana abantu labahlukene labachamuka ama different families so lo munye vele uyalesaba leliswati nabatamshaya utawati ukuthi next time ngeke ngiphinze ngikwende yeah kumbe lo munye nje ngise ukuhlaba lwimi Malinga kumbe lo munye ushaywa lekhaya nala sikolweni soyashaywa futhi nala sikolweni soyashaywa sho ukuthi lo mfana kugcina kumbe kumfake seyamkwatisa kakhulu lento yonkenza ukuthi la ngisave khona yeah lokusho ukuthi naye yini vele kangahamba ekukhuleni kwakhe ahambe ayena yes futhi nakashaya lekhaya kuthiwa athula le engalapho lo mfana ngakhona ikhala ashaya isibibi ithwane ahile nakuthiwa uboka ukhale ngithulisa mi nasesikoleni ngisho bamshaya umbona lapho ukuthi umfana lona ekhaya uyaganzayo ngoba
Kumbe nje Ncisi ngiyabonga Malinga iyevakala sikahle sikhuluma besikhuluma ngelisango lemaguma ngilelinye leli sekuthi seka modernized lamaguma nalamasango mina nje ngithi ngilelinye leli lokuthi khuluma leti info lana abantu labadzala bayeva nabo labantu abasha bayeva nabo thishela futhi asibabekucala sisho ukuthi bayeva lokho ukuthi sithi kunetinfo lesekufanele lokuthi sitibuke silive ukuthi ngabe tiyasebenzela yini ingabe adikwakhe yini lokho futhi nasemakhaya sisho njalo lokho ukuthi batali abayekele lokuphela ukuthethela eDulu bayathetha umntwana sowonile kancane uyashaywa kancane uyashaywa vele lobulima ke lapha Nkosi yami umbona umntwana ngalokuthi ngithi bulima ngalokuthi vele uyamkhandla dlala ngelitsaka uze utibutele ukuthi lo lento iyangcolisa yini kodwa lokushaya kuyamsida yini kukhona indlela kumakha khona ngoba wena njengebudala bakho kufuna ubone ukuthi hawu Nkosi yami kusakhasela etiko vele umsuse kuneke ukuthi kumbe wende lokumshaya ngiyabekisa kodwa ke siyawuthola nalabanye la ngidawuthi kumbe babocwephesha sesike siyikhulume kuleso sigaba leso lokho ukuthi vele ibehavior mawu repeater kakhulu ngiyabekisa nje mawu uyaqala kushaywa ka grade 1 uze uyawuphuma ka form 5 kumbe so lokuthiwa bheka le unikedwe latibuni kukhona ini lokuhamba kukwakhile kulo 12 years loyo usesesikolweni ukuthi akuhlanyele yini ingqondo veke ukuthi okay mangonile ngiyashaywa kodwa kulabo labangama perpetrators e gender based violence noma labangama victims noma labo labahlukubedekile kubhlungu lokubabona kumbe sebasilimalele ngekuthi sebafile noma kumbe sebanema bruises noma tingongoma leti tsite singababambisa kanjani ngoba kulokunye abantu abahlukubedekile bayesaba ihlazo lento bekuhlukubedwa uthini changing lives sekubambiseni kakhulu abantu labasha labanenge babo balama colleges basetikolweni bahlukubedwa abo boyfriend bahlukubedwa abantu labadzala bayashaywa labantu labasha singababambisa njani labo lasebahlukubedekile Sing Changing Life Association umsebenzi esiyayiswende kwekucala ku-engage nayo insha ukuthi ikhona ukuthi lakithi ibhoboke ngoba cishe sibambula abasha so kukhona info lesiyaye siyibuke bese siyayi-understanda kuduke momflo musha kanga ukuthi nje nangabala sekunelidlanza nje lesilithola ukuthi lo muntu ukile wasebenza titsakamiva lona sokile wazama kutibulala labamlabo siyakhona ukuthi thine sifinyelele kibo so thine sithi labo labahlukubedekile noma labaphasi kwako siyakhona thina ukuthi sibakhumanise nebamfu labangedulu kwethu labangakhona ukuthi bona bakhone lokuthi babaside bakhone futhi ukuthi nangabe lo muntu usosesigabeni zokuthi ingcenye sofuna ukuthatha umphefumulo wakhe noma sofuna ukuhlukubeda simbuyise thina simtshela no lena ayisiyo indlela lengcono longasolva ngayo lenkinga noma lobhekene nako indlela lengcono unayo siyamnika lo muntu lendlela ukuthi nangabe ungene maybe elithandweni lelikhanza ukuthi lo muntu lothandana naye so yakushaya noma seniyashayana yini indlela lengcono ngoba labanye abantu khanza ukuthi bakholwa ukuthi nangabe ukhulele so wangena elithandweni leli abusive bese lo muntu usuya adapta la kule environment yalo ukuthi hayi mina vele ngidawuhlala la kule lithandweni akasakhona nje kuthandana lo muntu la ngendeki amshaye so vangazi ukuthi mina kuze ngitoba selithandweni bamba nangabe partner wami ngimonile kufuna ukuthi vele angishaye siyakhona labantu labo thina ukuthi sibasonzethe sithi cha akusiko healthy kuba ku relationship lekaso ngoba itakulidela la lo muntu simende abone lokho ukuthi cha vele akusiko lo kahle mina kufunakala ukuthi ngabe ngiphila impilo lenje hayi le kanje Sitawukunyamatha ke ehlelweni ehambile kanye masibuya baphinsiswa yini bantu babe bahlukubedeka abenze umuntu kangangoba aze agcine afele etandleni lebede umuntu ebekathi uyangithanza zibani kungishaya kwakhe bekangishayiswa ukuthi uyangithanza besicabene yini lele benda babinze nokuthi singaba khutsata njani ukuthi baze bagcineke baphumile noma ngabe kumbe loyo muntu loyo ubona ngathi kusesekuncane kangakanani singaba khutsata njani ukuthi baze baphumele ke ebaleni Nangiyobeleka bekunalomnye sisi nje satholana lesibhedlela singadani ukuthi sibelekele umuntu munye ngisho ukuthi umntwana ngiyamehlika ngimoya sathi ngathi umlahla mina bengiphila impilo yokuhlala ngigijima ngaso sonke isikhathi ngekuba bede badala ngabe umntwana nami ngitolala naye emapayipini kuNkulunkulu tosisifa akabuyele emuva kakhulu ngemaciniso asukuyanyaza dala
angithethi into wathi ngimdala akasudlala lo mntwana ngayo. Malinga sina nabo abantu labasha noma bantu nje eMaswati generally la hlukubedekako ngaphasi kwesandla sebulili sivana la siyevana umuntu so uyakukhama uyakushaya futhi uthi wakhuluma utakwenda silo sengubo labanengi babo ke vele bagcina babendile lesilo sengubo ngosiyami lokubhlungu lokuthi uyamshaya la namshaya athi wakhuluma ngidakubulala ngisho ukubulala bagcina ke bababulele vele yini lengaka lebenda ukuthi besabe singabasita njani ngoba phela namhlanje sikhuluma la lamanye alamaswati ayalalela ayahlukubedeka ubinzile kodwa kusasa indzaba yakhona sitayikhanza la misakadweni sitayikhanza emaphepheni umuntu sowusishile emhlabeni sekunemuntu loboshiwe lo somise etimbi lapho enkantolo ubulele lo muntu losivako namuhla kodwa angeke aze akhulume yini lebenda besabe nokuthi kulokubinza kwabo singababambisa njani lokuthi kumbe bane bagcine balitholile lo lisito ngoba kumbe kulokunye vele besaba nayo into nayo lesisho ukuthi uyathi ngidawuthi ngiyakhuluma batawuhlekisa ngami la khaya batawuhlekisa ngami emsebentini batawuhlekisa ngami kumbe kuphina kuphi noma kumbe ekhaya mangabe wenzile lo muntu kuyoyipota ekhaya ukuthi awu indvodza iyamhlupha kunjani azagcina abinzile kodwa nje singabasita ngani mbamba kucala nje emva kancane ngingabekisa ngendlela encane na uma emgacweni sikaphelile emakhumbi uba stranded lo tamtfola in as much as ungadi kwekusilembili yokwentane uyagibela ngoba ithi ingcondo ngifuna ke ekhaya so some of them basuka emakhaya kude labangakudla some of them basuka ekhaya kude lobanakekelako mhlawumbe bashonela abadali mhlawumbe kwenteka ini maybe let's say lo sisi nomhlangana nalo bhuti sebafika bahlangana uma bahlangana already lona nakamtshela ukuthi ekhaya anginabani so nakathi lona asihlale soyi2 money comes with power in as much as i-asset imali noma i-asset lesithingako kwenta everything but lo mfuso oba nawe magunya ekumrula so noma angathi lona uyafuna ukukhuluma uba nembuto enhloko ukuthi nangikhuluma lana ngidawuphuma ngishonephi because lo mfulo uyangondla lo mvulo ungentela ini so in as much noma angangenta ini la ngisuka khona nginabani so ku right la ngihleli khona so le tinvo leto ngiko sithi sing Changing Life Association siyadzinga ukuthi sifundzise mhlawumbe abantu besifazane nebantu besilisa kutimela babodvana because malanga anamuhla athi wonke umuntu akafunze kutimela either na ungakhona ukuthi ufundzele something bane skill sekwekuthi sikhona ukufakela imali ukhona nawe kutimela kuze siphume kule nkinga le because la isuka khona isuka la kuthenini ukuthi niswele ini ngiyayivuma angiyivumi okay ngiyayivuma ngalokuthi ivele iliciniso yes lokho ukuthi ndawuphuma ngiyephi yes kodwa ungaze ucompromise ukuthi ungaze ufike esigabeni sekuthi ufe kanzi loku kuyipota ngenhloso ukuthi ikhulunywe bekungeke kuside yini ngiyavuma mina lokho ukuthi uthi ngindawo yapi kodwa ungaze ufe nalo la nginankinga kakhulu khona ukuthi angaze afe abinzi yini angakhulumi itolungiswa mangabe kufanele ilungiswe labanje kusekela la labanye abantu bafika la lesigaba ukuthi ngingaze ngife la kule situation ngingayi kuyoyipota uye ukhanze ukuthi kune lack of support system kulesinye isikhathi
lo nangabuya nje kancane ngala kule hlangothi labo bhodi uyakhanze ukuthi lo mye umuntu lo ngibhodi uhlukubetekile financially noma uhlukubetekile mental kwanze ukuthi kunedinkhuluma abamkhulumela dona usaba nje kuyotshala omnye umuntu ngoba sikhule kuthiwa indvodza anti ine power. So na ine power indvodza kuyayilulata ukuthi ihambe iyotshela lomnye umuntu ukuthi uyati mani nginenkinga ngikwangazi ukuthi nje izinga le suicide ulibona linywa kangaka ngala lehlanza lawo babe ukuthi lo muntu ukhule natshelwa ukuthi wena une power. So nangabe une power ngesikhathi lesiningi kukancane nje nanawe nje ekhaya inhlono noma ngabe iyakushaya la kimi uyaye ufune lokho uvele ukuthi u strong kanti kunenfo lekulimata la ngekhathi manje ukuthi awufundo sila kimi uvele ungilolimele ufuna kuvela ungilogcine ukuze utonginika mina iconfidence yekuqhubekela embili kanti le nto seyitafuka esigabeni lapho khona seyifike ikubulala kangathi ungathi na uthi uyo reporta lo mnye umuntu bathatha lenzaba yakho bahambe bayolusa ngayo inkhomo uthi nimbona nangiyashonga ahamba lapha umfati umnyathele enhloko sebakhuluma ngesituation yami nanami lamangweni sekumuka sifundisa sami sekuba ngibabe loqinile ngalothi sengithethe imfihlo yami le enteka ngale kamera ngoba isikhathi emadvodza ahlukubeteka ngale emakamera la kusithele khona isikhathi esinakahlupheki emehlweni awonke umuntu ngoba kunedinkhulumo letikhulunywana sekungale masitheleni bese lo muntu usuyasaba ukuthi ahambe otshalo omnye umuntu ukuthi yati mina egamela angikhona ikulala sizathu ngunaki uvangaza ukuthi lenzaba yakhe soyayibhamamisa kodwa ke kunanayi la ibhace khona nayi yathanda umusa leke ukuthi ngitawu yapi ngoba anginabani le aspect leyo ikhulumisa lenzaba ye high unemployment in this country lokuthi perhaps vele nalabantu besifazane labangibona bangama victims kakhulu gender based violence but depende kakhulu la kunabantu besilisa financially. What are your goals, what are your plans or your approaches as changing lives to create capacity kubantu labasha, not just by giving them jobs but by perhaps creating that capacity mentally la bangadibona khona bakhona kutimela noma basukuma bayosebenzisa tandla tabo, because I think that is where we are missing it. You know, we will talk about gender based violence and say but dependent kubantu besilisa lokwenta ngazuthi kufanele lokuthi laba bese bayabahlukubeta. So if that is the problem, what is your association as an association of young people do to create capacity to empowerment from within labantu labasha, maybe la khona ngoba ni relate nabo indawo constituency yenu le kukhona lesingakwenda kwelekelela kulenza ukuthi naba leniphila nabo labangangani bangadikhanzi kusasa bangama victims ngekuthi ba depend bo boyfriend laba bese bayabashaya athi hey ngeke ngiphume wangithengela licino ngirentelwa nguye ngendelwa nguye lokwanalokwa tinfo leti njengaleto. What is your association doing? Ukhuluma indzaba le enkulu kakhulu la bamfula basha kulesikhathi sanamuhla banengi bafundzile futhi labanye basafunza mane inkinga lenkulu lelwati lasebanalo kude labana lokhona ngoba le kufule imisebenzi mincane. Changing Life Association ke uthi cha nangabe ungumflo omusha ukuthi uyile esikolweni noma waya waphuma endleleni ungafiki thina lesikwendako siyaye sibabide sihlale nabo phasi sende imihlangano lemncane sikhulume ukuthi ngabe ibusiness bamfla abasha bangahlangana njani babe ma groups bakhona ukuthi baqale info letabaphilisa nasibala ke info letabaphilisa bamfla abasha bangahlangana in a groups of 20 bahlanganise le 20 rand umfamunye bahambe bothenga lo labangakhona ukuthi baqale ngako. At the same time nathi siyakhona ukuthi sikhone ukukuxhumanisa noma siku assist uze uyofika esigabeni lapho khona utawukhona ukuthi yabona nyalo songayithwa lokho nasingakubekisela kunedinhlanga ethiwa ekhathi youth fund labafanda bamfla abasha ukuthi bakhona ukuthi imela bona ngetema business. Ungakhona ukuthi thina sihlalise bamfla abasha etigungwini sikhona ukubonisana ukuthi ngabe kuze sithole nankhaya ama funds nankhaya kuze sitokhona ukuthi sifinyelele lapha la sisifinyelela khona ungenda njani ungumflo omusha sikuvundise uze uyofika lapho uthole imali ngoba vele lo msebenzi othi uyawufuna ngeke uze uthole ngoba kusenebamvela ba occupy lesikhala salomsebenzi lothi nawe
uyawufuna le na ungathi wena uqhubeka ufuna wona utawugcina ungakawutholi utawugcina vele ufika esigabeni sokuthi ngoba umumfu lolambile ngumumfu loyingodi kakhulu ku society utawukhanza ukuthi lo mumfu loyo ke so ingodi esigabeni sethi uyingodi ku society phinze adlule lapho abe ingodi kuye sithi thina cha umumfu lomusha ungabi ingodi ku society phinze ube ingodi kuwe buya sitovundisa ukuthi ibusiness singayicala kanjani noma ningahlangana njani nibe igroup nikhona ecala business niqhubeke niyembili. Ngidawucela singakaphumi ke la hlelweni shonga ungiphe ama credentials akho aka social media perhaps labantu labasha banganitfola khona because vele ba stranded labanye babo bayawafuna lama solutions bafundzile ba graduateile njengoba ubekusile ngithe masivula ihlelo Malinga la ngathi kunembiko lo ngubonile la uthi manje 80% wema suicide victims bantu labadvuna why are men committing suicide and what is your association attempting to do to play in that space kwedama kwelekelela? About 90% wemadoda they are not able to speak. Bayathula sikhathi lesitse lendvo ibalimata whereby la khona ukhanza ukuthi lomfuso developer mental illness. Le mental illness ukhanza ukuthi seyitala bo depression bo anxiety bo post trauma. So kanza ukuthi lo muntu lendvo iyamudla lengekhathi maybe let's say une depression noma une pressure tsite nase imudla lendvo kude la ngakhona ukukhuluma khona kuvoice abavala umlomo wabantu labadvuna ukuthi wakhuluma nje ngiyakubulala yinde lebenta bangakhuluma abantu labadvuna kanzi uteke into le indzaba sibili ukuthi bathwele kamadima le power precise is ne pride itsini webo iphendvula shongo le kahle hle into le vala umlomo lomfuna ngile power yokuthi batawuthini nase ngithi nje ngishaywa intombatana le nto leyo ngiyo le efike lo mfu imende ukuthi angakhoni kuyobika kube angahlupheka isikhathi lesithi kakhulu intombi yakhe imshaya noma idemanda imali yebe idemand imali but angayobika ahluleke ngisho nekukhuluma la kithathe imajita ngiyafa lo mumfu saba lo uthi thina sitawuhleka ngoba vele nyalo siyahleka shothi shonga wena Ncese Malinga uthi kunenge lokupretenda ka angeke ngithi kupretenda lokwesaba le stigma kuda ne stigma thite lendvo yekuba netinkinga umdvuna because I think there's also the expectation ek provider ukuthi I'm a man ekhaya babheke mina angisakhoni infombi yami ibheke mina ifuna licingo ifuna tinwele ifuna lokwa naloko angikhoni you know kuyi solution njani lokubinza kangangoba lo njengoba usho ukuthi gcina ku develop le illness consider ema means lathide ukuthi agcina atibulele. Please come again say bengithi ubinzela yini lo dokumenta kusagcina abinzile singababambisa njani ukuthi bagcine babhobokile because njengoba sisho ngibhekekela ukuthi ngiprovide ngendelo kwanaloka angikhoni but the pressure to do those things is still there but ngiva ngathi solution sengilokudibulala is it really a solution? No. What can be the solution? Changing Life Association can be the solution kuvula le civilized lisango lekwakuthi akhona emadoda kuba odva akhona ukukhuluma kubhoboka kuze kuthi atohila. Iphendula nje kafishane shonga sitawugocota lihlelo. Lengasho ukuthula akusiyo solution. Akusiyo isolution ngoba vele bese kulidela khona la kulama suicide lokusho ukuthi bamfla labaduna kuze batokhona ukuthi babike kufunakala ukuthi ku create ema platform lapho khona labamfu singabathola khona ukuthi sitokhona engage nabo ngoba still noma ngathiwa wenda ema conferences abantu labaduna ngebaze baphele bonke lokusho ukuthi sekufuneka isikhathi lapho khona singabese thina sesiyakhona ukuthi bamfla baduna singabatargeta kahle la for instance kunetikolwa kunema university kufunakala ukuthi kube khona sikhathi lapho khona kuthiwa kune event ithite noma kunemhlangano ithite lapho khona we are going to eliminate bonke bosisi babe outside the event la ngekhathi eholeni because lapho ngina singabathola khona ngelinenge nasibabita sithi kunale event la sikolweni but ito bita abantu labaduna bodwana lapho khona lapho singafike sibavule khona umqombo ukuthi cha
kuthula akusiyo solution kodwa nakufunakala ukuthi ubike nalendlela yabo ukuthi nase bayobika bakhanza ukuthi le ndlela yabo ivuthiwe vele iyahambeka ngoba esinye isikhathi lelo kubanela ukuthi lo muntu adede noma sekafikile ngoba umfa ngasuka endlini asinakafika lapha ejunction kufuna anyukele khona epolice station athi no ngijike usabiswa yini lo muntu ukuthi la kayobika khona ukhanza ifemale lengeke ize iunderstand maybe lesimo la kachamuka naso kanaka ngathi yena ade ukuthi kunele office specifically ngidazi ngifika ngicela ke officeini noma ku department yabo bhuti uyati vele ukuthi lapha ngekhaya staff yakhanze umumfu lomunye lo email letafike iunderstand le state la kachamuka naso bese seyiyakhona kumassist ukuthi hayi no nanga bese kanje lesimo sakho lesi kufuna ukuthi sisale sisenda kanje sisetshenzwa kanjani nitfolakala kuphi Thando Musa nokuthi ngike ngevala ukuthi ngathi kunemsebenzi leni ulungisako kumbe kuthi amathudane la abantu labasha khona njengoba sithi bekungabasida lokuthi bagcine bayile kodwa labo labangayi banganithola kuphi sisembabane ethine esivashini labanye abantu labasha batasithola ezisisahamba lamaresi ezisisato uhamba tikolwa sitawubavakashela la tikolweni Changing Life Association nyalo nje second edition yalo lehlelo eMbabane campus ngomhla ka15 kusukela nga12 la khona sitabe sinalabantu labasha uma siphuma lapho our target from next year kungukuthi sivakashele tikolwa la khona sitafike sidibane nabo sikhona engage nabo Babe Shongwe ngenxa yesikhathi ngicela ukukuvalelisa bofuna kusho nje lokufishana bengifuna ukungeta nje ukuthi nasetinkundleni tekuxhumana kwa Facebook you can say Changing Lives Association utayithola nasetinombolweni ungasithola 78298669 noma 79424800 uyakhona ukuthi usithole lapho kusitakale Siyabonga kakhulu Shongwe siyanikhuthaza ubambe nomsebenzi qhubekani nikhulume Malinga siyabonga kakhulu kuba nathi kehlelweni nanamuhla Sisemaphethelweni nalo kehlelo maswahla amahle namhla sidaliphetha ngelivesi kehlelo lethu la ngiphendula indzaba yamalinga lothi bathi labo dzadze batawu yaphi kodwa ke Matthew 6:26 ukhuluma la ngendzaba yokuthi behold the fowls of the air for they sow not neither do they reap nor do they gather barns yet your heavenly Father feeds them. Are you not much better than them? Kude umuntu okufanele ukuthi atesabe ukuthi ngoba Pires uyangondla makangasangondli ngidawondliwa ngibani mangabeke tinyoni uNkulunkulu uyatinakekela bo ngibani wena ukuthi ungesaba ukuthi ungaphuma la kunekuthi uthengise ngempilo yakho libito lami ngiJohn ngaka Pires Sibongo Jehova kasigcine ngamunye sibonane ngalokudaka siphilile nisale kahle